Gospodin Blažević Mesud. Pozdravljam sve prisutne kao i slušalce Radio Prijedora. Ovaj put sam pripremio pitanje za načelnika u vezi Maturuškog polja. Vi znate svi tamo da imamo vodozaštitnu zonu i znamo da su velik dio zemlje koji su dosad ljudi Ambarina, Bišćana i ostalog stanovništva na tom području koristili i obrađivali. U posljednje vrijeme njima je zabranjeno i to obrađivanje radi te zaštite vode. No, međutim, sad još veći problem se stvara. U posljednje vrijeme uveliko se priča o rušenju kuća na tom području. I to u velikom broju kuća da trebaju biti srušene. Pa bi ja zamolio načelnika šta tu ima, ili je to istina, ili su to špekulacije neke, jednostavno radi građana koji tamo žive i koji su jako zainteresovani. Hvala gospodin Blažević, načelnik opštine. Hvala. Mi 2 godine odlažemo usvajanje regulacionog plana za taj dio Tukova, gdje je centralni dio Maturuško polje, iz razloga što nemamo dovoljno sredstava da izmirimo sve ono što bi trebalo građanima. I zato regulacioni plan tamo nije usvojen, a nema govora ni o kakvom rušenju, bilo čemu, to je stvar špekulacije. Hvala gospodinu načelniku.